Kothepi Model School ahem kikim kapatang tia contractor apan FIR kipi. Kheroni along Chhat Puja men pen lunkan kapadopon along Bihar pen kebang ausupi api rika cehek pen kekana putak ongdung asong atum pen kapin rem. MSC Lunsing teron arideng pen jungtung hurnat alang roy along dolong kedon ciapan long ekesom. Kardom Lili Karbi Birta Thanbang Sami Durmi Bepi Nonar Jikta Birtang Ton Pen West Karbi Anglong Kothepi along RMSA pen Kikimpon Model School ahem kabatang te contractor apan FIR kipia Birta Kat News along Nangle. Kat News along Birta Nakalia Tengki Karbi Anglong Autonomous Council ASEM Pliram Ronghang Lapen Ari Sangho tum West Karbi Anglong Kothepi along Kikimbom Model School ahem Phaikuni Pliarni Langcharidam Kelangcharidam ahun Model School ahem Kikim kapatang te Theglong pen CEM Ronghang kapingkhat ateng Model School ahem Kikim Arpukido a contractor apan kam ke claim kapatang derapot sai kam apan hem kang sam along FIR papi pontoy pusi Birta Indang. Kheroni Chariali Shiva Mandir Puja Samiti atum Chhat Puja amen pen pray ni phaithom kebra isi arni ajolun kan ajai me kapadopon along Bihar pen kachapapon kekan ausupi out a pen kachipindeng anparta peri kachaplok pen kekana jok cherok tok arada tumpen kapin rem pon aputa Kheroni pen nalituma pherang ke birending hi ladak Kat News alongan Birtanang pale. Hindi alam kaning jak khai mati Bhojpuri tumarong jang bong Chhat Puja te isya ke thiarong ajelo Chhat Puja men pen Kheroni Chariali Gandhi Vidyapit High School along pray ni phaithom kera isiarni kipadopon lunkan arwang ajelong Bihar pen kewang alunsia tumsi Bhojpuri alun rataphan parju lunkan amalin along MSC Pawan Kumar Roy MSC Rina Terang Pilapen manpeng ke dopang hubang pia tumta chitong dun rinti sita kimang hume me alama bangke ong dung kilang dun arat ang no Bihar pen kechupapon au supi Bollywood pen kason se pon alam kan arjana long item dance sikana sonsi out e pin pen ke kat paklang pon an parta athak kachipindeng plop apeta kang arta chiplok joksi ke kan ke paklang pon ajok ong dung West Karbi Anglong lepen Karbi Anglong ahawar pen an parta social media along pitheda kapin rem alam the parom plublo KSA Central Committee dun Maipu Samson Teron Lapen KSA District Committee Maipu Samson Intia tumpen patir PC Kheroni ahawara long la soputhap armu chujeng padupusi Chhat Puja Samiti Maipu Lapen chunbang amai phi meke kai lapen sodak pen la soputhap pin rempon pinia bangke manghume melam Chhat Puja men pen Bihar long pen Indo sopi phan wansi Kheroni Charili long bangke areng ahu tang tepin areng ahu kan bang hod areng ahu che vlog jok pen kekan labang soputha bang nitung karlo chalia song pen bangke ning duglo lapen lapuson ke claim to phan nitung pen comment tu netala to man diaw ne lapen along litung bang munon phila bang sodim long bangke ke wang long ye phan ke nitung pen la so bang bai pithe lapen pili litung puja bangke labang soputha prabjin pen labang so committee tung ta jong sila Karbi Anglong la so hawar long ke do Karbi rat pe Bihari rat panta effect lo pi da bang Assamese rat panta effect lo kapre ka khe panta effect lo posi la Karbi Anglong long ke do rat tum phan aman nanga chujor palang litung committee tung in pela so prabjin benjong selang litung la so putha report dia choang he pote litung Karbi lo chalia song tu ben anso se song pang tang thola ne tu mala dak ke thek polo bang ke MSC bangini Pawan Kumar Roy la pen Rina Terang pi alang litung bang ini ta aprang sia siralong dosela bang so ke kanalong ke lang du na bang ke litung Karbi lo chalia song pe na bang ke la bang ke la thuma so dak ben si pimrem lo chilon le pila kam long tamelang tumari char dep dun bang ni tum bang la ke monon phian ta litung la so par bang ke ka thera ka bang ni tum ni mahang ching pu ne dep lo la si lason si monon phita klem bo malang polo tang te alang litung ma panta ni tum hin pen bang ke so dak pen pimrem pon angkok lason si PDC ke tum pen sitami kapin rem alam thi pachatak pon an parta ong dung arara tum pen sitami kapin rem alam thi Kat News along Nangle. Number 15 Mohamaya Constituency Arlo Jungtung Hurnat Alangroy attack Mesen pen dolong kedon chiaphan Phaikuni ni phaipli arni anarlo por phai kri sia por pen MSC Lunsing taron arideng pen long e kesompon
Long e kesompona Jaimek along Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip Rongpi, EM Tarendra Brahma, VDC Chairman Long Sing Tokbi, Sami Langso BJP Block Bundle Committee Kongchun Bang Babu Tiso, Dogmuka PWD Divisional Office Pen SO Jiten Tokbi, SO Nikhil Dev Pen Chenglok Penangan Kithegiding Lapen Ratatum Chetong Dunrinti. Pini la so do long lo hala so to war long lo. La si hala so hu dili ke bang huta hedi. Da ga lo ma long riar nam phata ni ning ar lo mane brega kori do tathona kori sum ei homor. Etia ei khrit ahisilu ma. Te ei dolongedi school lora swali bilake cycle buki par hoi gese. Etia mo prathona korisu ei area bhagwanok area manuhok je moi edin rap thegi meni pula so ka do ka winang le tuma ja kong pen pini le ni MSc nang man lo. Nang man pen pini tum CM nang kang hon pen itum la hai awar sai long lo. Nasi claim rapet dam rapet nang litum ta bidi sore nang pidu noi mondol lahin doan local committee arlengi saratum anta bidi sore nang pidun bomoy Lun Sing Taron MSc Mandet Pen Frek Jam Adimalong Kapaching Turjia Phan Long e kesamasai deng pon bom tanglo Lapen Penangan Adim Along ke Kim Kerang Kapatang Piponta Dolo Pusi Ratatum Chethan Rinti Anparta MSc Lun Sing Taron Kamatapon Atok Ano Adim Along Pensi Kaching Tura Sai Deng Pon Paprapji Buateng Pen Sai Klem Pon Bom Lu Pusi Ratatum Chethan Rinti Dipurang Sopi Pirbi Market Along Kedo Karbi Stora Kulat Paikuni Ketamaning We Jirlo Opor Kanghulu Chok Pusi Card News Ahem Pia Perangke Birta Humridun Paikuni Ketamaning We Dipurang Sopi Pirbi Market Karbi Stora Kulat Along Kanghu Kelut Alam Kelong Pen Dipurang Sopi Along Kanghu Jidong Lang Pua Birta Putot Ceklang Lilo Ajo Porpai Krehini Pen Porpai Hinia Por Malom Tingang Song Pen Kulat Arlo Kilut Ajo Lak Isiraj Timatangka Kanghua Bang Kuruponlo Kulat Along Kedo CC camera along Kanghua Bang Phua Mohor Kedo Pen Langdam Lote Kanghua Phan Ingnang Long Da Prangji Pusiketon Kelang Abang Phua Tum Ningje Kulat Ahem Pu Pen Kulat Kanghua Bang Phua Phan Hemkang Samalong Lamhoi Mate FIR Pilo FIR Apai K 176-17 under section 457 380 IPC Henlo Birta Bangkala Ponsi Kangton Pon Iglo Langi Bom to Card News Channel Domi Thagme Kurwang 2